Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanti mentah nak menggang soal jawab berubah tadi. Ya apa na hukum ialah seorang kemainan nyuklak bau kong yo hau cakau tipe nyum tah hadas pun. Model nyum tah head mana nyum nak cakau bau. Ta hukum bau nyum kena nyipa ber. Jawab mulai. Yang kong tah hadas pun makroh cakau bau walaupun yang nan kedai. Ialah nyahu cakap belah. Maka tim tao wajib penyum pia dan nyu ai mu kau. Yin. Apabila nyum tahadas basan nyu hau nak cakap bau. Cakap bau ni maka hukumnya makruh. Ialah nyahu cakap belah ti hau wajib penyum pia. Nên như mọi người là hầu mà tạo mọi người kia nữa nè. Kaya gang maksud hang bau kong gang akan patalak mai vợ to ti akhirat nan nyunnya bau kong to ti ka nyu tang mong pe nyu hatiu hingga nyum tai hokan o bau kong plahu cakau ti pe nyu hatiu nan o. Nyen bau kong Allah Taala akan bawa telap dapat hari kiamat vợ nan nyunnya bau ti pe kong kam ti pe nyum tai nan maka bau nya ke akhirat Allah Taala patko mengkubur mawa sapi hang bau nan hau kan bau kong nyu cakap di dunia ni. Ini nanti ai rujuk dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Manhaj ni. Cakap kau dengan atau bau atau infak tu yang ni tak bom tu tipe kom tahadas bang hukumnya makruh. Ini kau dengan bau ruah tu ataupun tu yang bom tu bom tu tipe kom tahadas bang ni tak bom tu semrap baricak tu ni. Maka hukumnya makruh. Makruh hukumnya ni. Rujuk dalam kitab Nihayatul Zain syarah napa kitab Fathul Mu'in. Makruh cakap kau dengan atau bau semrap mengakum tajunub. Mengakum tajunub pun kau makruh Ini nanti ayat dalam kitab Fatawa Ma'asyarah. Dalam Fatawa Ma'asyarah ni kedudukan makruh cakap kau dengan atau bau semrap mengakum tajunub. Kerana makruh cakap kau dengan atau bau semrap kemai kong kepung tok hau head. Kemai kong tok hau head bila như cakap bau cakap kau dengan maka hukumnya makruh. Tham na pada yang tham travel hau pai cakap pai cakap pai empih ni nya. Tata yang tetapi head nak yang kita ban pai cakap cho semrap yang tham travel cakap ni. Tapi tại bại đó nên nhớ đưa thành makruh mình hầu nó ta lại haram nữa nè. Semrap gangkong ta hết sunat banyu tim tao cakau napa anggota nyu yau ka cakau bau kau dengan dan kai nak kai. Ya lại nyu hau cakau plo. Masa je cakau plo nè. Maka banyu gau lebih nyu cakau plo hokan gau napa hake kong nyu hau cakau plo nè. Thế là nhiều kau dengan kita gau pit kan như nè bao nhiêu gau chặt kau dengan con klạ nắn baca lùi như nè mình đặt tờ mình đặt klạ nào phải nhà kiểu nữa nè nên sau đó phải tay gạo gạo kau dengan con tay cạo rồi nè thì gạo dengan cái nó cần kau con tay cạo rồi nè semrap gang kumpung tok hau junub atau hadas bong gang pasonan untuk tim tao cakap bau atau kai mengnan nak kai telah mau nyu pasat mau hadas bau jadi telah mau nyu naik maka apabila nyu thana cakap maka siam nyu hopai cakap pasunat hopai cakap telah mau naik na pasunat pasat mau hadas bau atau anggota grup se kong kai ke kong nyu hau ka ga nan tp Kong nhum ta hadai ponan maka tim tak wajib pai nhum mự mai gạo vợ tipe nhum này bỏ hadai pong bermakna lai apabila nyu cakap bau gip lo roko cakap kau ngan rồi nó nhum pia mự mai này vợ đó nè maka ho syarat bicara mự mai này ka hawai ho panha ke đó nè cakap lo kla nó ka hawai ho panha wallahu a'lam